Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike i-video bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership. Ngizokupha i-update mayelana ne-target ye-Orlando Pirates laphaya kwi-Stellenbosch FC laphana-ke uDavid Titus. Orlando Pirates-ke uDavid Titus ungomunye kwabadlali-ke Orlando Pirates ebibadingela ukuthi-ke ibasayine ngesikhathi sewindi lama-transfers ngoJanuwari. Kubikwa ukuthi-ke lo mdlali engathi-ke usesayine i-contract entsha ne-Stellenbosch FC, okusho ukuthi Orlando Pirates mayimdinga kuyomele imthenge ngemali, kanti-ke akulona-ke ibhakabhaka lodwa elimfunayo, kodwa-ke kuthiwa-ke ne-club elaphaya kwi-league yase-Egypt laphana-ke AL Masry kuthiwa-ke nayo iyamfuna, okusho ukuthi-ke nayo mayimfuna iyomthenga ngemali elaphana-ke kwi-Stellenbosch FC. Orlando Pirates-ke lo mdlali iyamdinga, kungenzeka ikhiphe imali ukuze ikwazi ukuthi-ke imthole uDavid Titus oyi-right winger laphaya kwi-Stellenbosch FC. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke i-video ethiwa sibambe la, nisale kahle.